बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ngasi aikoina khanggadawriba dua asi ayuk amasung numdang wairamda songadaba dua singgi matangdani dua sing asi yamna laiba amasung aikoina hanadagi pharaga leiba dua singni adubu dua asi sonba matamda aikoida masing thingamdana kanaba kaya phangani haiba adugi matangdani Muhtaram Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aikoigi hifazat tawbini gai damakta dua darud kaya aikoida taklammi karamba matamda kari dua solabadi aikoida karamba amangba thok loidabano amasung karamba matamda kari dua sijinnagani haiba asina chingba loinamak aikoida taklamlabani madugi dua sing adugi manungdagi khara ngasi aikoi khangminasi dua sing asi yamna dilaiba masigi kanabana masing thingamdraba ngangtani aikoina thajabaga loinana thamoi sengna hairiba dua sing asi sonba tarabadi Allah Ta'ala na aikoigi mapung phana hifazat tawbigani masi aikoina khanggadawriba sing asi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi hadis tagini isagi maikaitagi natragana kisi buzrugane din gi kol natte Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam gi hadis ni Allah ki Rasul masamakna sahabai kiram singda takpiramba amal singni duga aikoina khangjan gadabadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidau nungda mahakna oidaba natragana nauzubillah aikoida kanaroidaba pot amafauba hairamloi जो भी हाइरम लिबा ताकलम लिबा खुदिंगमक असि अखोई दमकता कानबा ngangtani aduga अखोई खुदिंगमक की ईमाननी मदुदी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइरम लिबा ताकलम लिबा खुदिंगमक असि लोइनमक अचुंबनी मसिदा अरानबा अमफौ याउदी हाइबा असि अखोई खुदिंगमक की थाजबनी कनागुंबा मीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ता थाजदबा तारबा मदुदा लाली हाइब तारगदी महाक मोमिन मुसलमान ओइररोय बल्कि महाक मुसलमान की दायरे दगी मपान द थोखरगदबनी अदो अल्लाह की रसूल की हदीस ता इखोय खुदिंगमक की थाजबनी अमसुंग अल्लाह की रसूल ना जो सिगी थबुकसी तौबा मतमदा सिगी दुआसी सोनबा मतमदा नखोयदा सी ओइगनी येना हाइरम लिबा पोट अदो मदु अखोयना थमोय सेंगना अमल तौबा तारबदी मदुगी दुमक सुक्सोय सोयदना अखोयदा अदुगी कानबदु फंगनेबे इंशाअल्लाह दुंगसी अखोयना खंगदौरिबसी अयुक नुमदांग वैरमदा अखोय खुदिंगमक अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमसी लोइनमक अयुक्तसु अखोय हिंगली नुमदांग वैरमदसु हिंगली बस दुआ सोलबसु अखोय की मतम हौखी दुआ सोंद्रबसु अखोय की मतम हौखी कना कना गुंबा दुआ मयाम सोलमगनी अदुगा कानबना खंगदबसु यावरमगनी अदो हानदगी खंगलगा लैरगा अमल तौरिबा सोलिबसिंग अदुगी दमक्ता अल्लाह न मखोयना सोलिबसिंग अदु कबूल तौबिबो ओइसनु मदुगी कानबा फंगनबिबो ओइसनु अदुगा सोंद्रिबा खंगद्रिबसिंग अदुगी दमक्ता मसी अखोय दुआ खरा खंगमिनसी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु दगी रिवायत निमदुदी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइदोक पिरमी कनागुंबा बंदाना अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा नुंगती खुदिंगी अहुमलक तंग हाइरिबा दुआ असि सोनलबदी दुआ अदुदी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउन अलीम तो महांगोंदा कैदौनुंगदा नुकसान हाइबदी अमांग अता अमफौबा थोओय हाइन हाइबीरमी अतोप हदीस अमदना असुमना लाई कनागुंबना हाइरिबा दुआ असि अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा नुंगती खुदिंगी अहुमलक सोनबा तारबदी महांगोंदा अचानक इखंग खंगहौदना आफत बला अमसुंग मुसीबत अमफौबा लाओय आफत बला मुसीबत हाइबदी अमांग अता थोकपा अवा अना थोकपा इखंग खंगहौदना ओइरकपसिंग अदो महांगोंदा अदुगिदो अमफौबा ओइसिनि हाइरिसि तो दोस्तों सी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की हदीस तगी अखोयना खंगबा गम्मे यामना तेनबा अयामबना सुमिपुम खुदिंगमकना फानबा दुआनी मसी अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा अहुमलक तंग सोनबा तारबदी
Allah na mangonda amang ata ama phobo thokhanloi amasung achanak ikhang khanghodana mahamonda karigumba awaba ama phobo laoi haiba asini dua asigi arthasu ekoi khangminasi dua asida hairibasi bismillahilladhi khoina Allah gi mamingi sata taujari ayukta solagana ayuk natragana numdam weram de solagana numdam weram soliba matam dugi ekhoina Allah gi mamingi sata ayuk asi ekhoina pangthok chari natraga numdam weram do adu makha dan haisi la yazurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah gi mamingi sata jo chis tau khraba poto adugi juda zamin amasung asman dagi karigumba pot ama phobana amang ata ama phobo thokhan bangam moy wa huwa sami'un alim amasung mahakti loi namak khangba mapuni haiba asine ba masigi artha to sina ama laikre ani suba dua amaso ikoi khangminasi ani suba dua sina zehrile chize haibidi mahu panba pochai singna ikoi da chikta ningai gi damakta yamna kanaraba yamna tienba duani masisu Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi hadis tagini Allah gi Rasulna khud sahabai kiram da takbiramba adugumba duani hadis adudi Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu na haidok pirami madudi Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haidok pirami jo insan ayuk oirakpaga amasung numdang wairam oirakpaga ahumlak hairiba dua asi mahakna sonba tarbadi mahakonda zehrile haibidi mahu panba jiva singna chikpadagi mahakonda thokadaba amangba sing haibidi mahu panba pochai singna mahakonda by chance chikpa taraba sum madudagi mahakonda nuksan amapho amangba amapho oihanba ngammoyeba ayukta sole numdang wairam phoba numdang wairam da sole ayuk phoba aduduni haining isi usrat ko haibidi ayugi mana ayukta son khre adordi numdang wairam phoba mahu pan ba pot na mangonda chik patarabasu madugi chikliba potu na mangonda amang ata thokhan bagammoy numdang wairam da sole ayuk phoba adudugi mangonda amang ata am phoba thokhan bangammoy dua adudi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa hairiba dua si ahumlak sonba ayuk amsung numdang wairamgi dua asigi arthasu yamna fazabani aina Allah ta'ala gi mapung pharaba wahaigi mating dagi makhluk singi shardagi haibidi makhluk singna ingonda thoangadaba amang ata singdo adudagi aina Allah da mating ni zari haiba asisineba aikhoina soliba dua asigi arthasu adu yamna tienba duani masi aikoi ayuk amsung numdang wairam ahumlak tang suningai gi wakhan thamsi inshallah aduga ahum suba aikhoina ayuk amsung numdang wairam da songadaba dua amasu aikoi khangminasi asisu Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi hadisni Allah gi Rasul masamakna aikoi da soningai gi haibiramba takbiramba adugumba duani yamna laiba duani masigi kana wasu mayamamani odo aikoi khangminasi Hazrat Abdullah ibn Khabib radhiyallahu anhu dagi riwayat ni madudi mahakna haidok pirami nongma ahingama yamna kanna nong tarami amasung yamna sathina mamlammi nong kana taba maramdagi ahingsi yamna mamlammi aikhoina Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam bu thiba thoglaklammi bas kitang thiba ga aikoi Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam ga phangnarami aikhoina Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam ga phangnaba matamda Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibiraklammi aingonda karina hairami hayu haina Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na aingonda haibiraklammi aina hangachai ya Rasulullah kari hayuno haina aduda Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibiraklammi qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas hairiba surat ahumase ayuk amasung numdang wairamda nahak solu adu oirabadi nahak ki damakta har cheez ke liye nahak na numit chupasida thing nagadawriba khudingmak ado son khriba asigi barkatagi loi namak laihan bikhrani kafi oihan bikhrani haina Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam haibirame
सिसु हदीसे मुबारकानी अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसामकना साहबाई किरामदा सोनिंगाई की ताकपीरंबा दुआनी तो नुसीजरब हजरात सिंह अखोइन ngasi अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा सोनिंगाई की अमल अहुमनी खंग्रिबा असी अमल अहुम असी अल्लाह की रसूल मसामकना हाइबीरंबा अमल सिंगनी अमसुंग मसी साहबाई किराम सिंगना मपुंग फाना पांथोकलंबा अमल ngang मसीगी अमल सिंग असी अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा अहुमलक सोनगदबा अहानबगी अनीदुना अदुगा अरोइबदा अखोइना खंग्रिबा कुल हुवल्लाहु अहद कुल अऊजु बिरब्बिल फलक कुल अऊजु बिरब्बिन नास हाइरिबा कुल अहुम से मसीना मसीसु अहुमलक सोनगदबनी हाइबदी कुल हुवल्लाहु अहद अहुमलक कुल अऊजु बिरब्बिल फलक अहुमलक कुल अऊजु बिरब्बिन नास सिसु अहुमलक सोनगदबा दुसिगी अमल सिंग असी यामना सु लाइबा अखोइना खंगबा अमसुंग दुआ सिंग असी सो अखोइना हानदगी फाबा फारमदब तारगसु यामना लाइना फागदबा दुआ सिंगनी अदुगा मसीगी वहाई सिंग असी अखोइना सोनखिबा तारगदी अखोइगी दमकता अल्लाह न सेनबीगनी हाइरिबा अमसुंग मसीदा कानबा फंगनी हाइरिबा सिंग असे इंशाअल्लाह अखोइ लोइनमक फंगनी अदुना अखोइ मसीदा अमल तौमिनसेबे इंशाअल्लाह अदुगा अखोइना खंजिनगदबसी अयुक हाइबा तारगदी फजर नमाज मतुंगदा सोनबा तारे सिगी दुआ सिंग असी अदुगा नुमदांग वैरम हाइरिसिना मगरिब की नमाज मतुंगदा हाइरिबा दुआ सिंग असी अखोइ सोनबा तारे अयुक अमसुंग नुमदांग वैरमदा मुराती फजर मतुंग अमसुंग मगरिब मतुंग सिगिसिदा सोनगदबा दुआ सिंगनी कनागुम्बा मी फजर की नमाज मतम साना सोनबा ngamhौद्रे अयुक्ता नुमित थोअगा सोले अदु ओइरगदी नुमित थोगलकपा मतमदा महाकना नमाज ममांगदा सोलुसु यारे नमाज मतुंगदा सोलुसु यारे हाइरिबा दुआ सिंग असी सोनबदा अदुगा अरोइबदा कुल हुवल्लाहु अहद कुल अऊजु बिरब्बिल फलक कुल अऊजु बिरब्बिन नास सिगिसिदी कुरान की आयत नि सूरत नि मसी नुपीदा अमल तौबा मतमदा मखोइगी मसा सेंगदबा मतमदा जो नमाज सोनबा यादबा मतमदा कुरान सोनबा यादबा मतमददी हाइरिबा अमल सी याद्रिंगै की मनुंगदुददी तौदबन हेना फगनी मरमदी मसी कुरान की आयत नि सूरत नि अदुगा अतै ममांगदा ताखिबा अनि अदुदी मसा सेंगदबा मतमदसु नमाज सोनबा याद्रगसु नुमदांग वैरम ओइरकपगा मगरिब मतुंगदा दुम सोनबा अयुक ओइरकपगा दुम अयुक नोंगालागा दुम दुआ सिंगसी सोनबा दु इंशाअल्लाह अल्लाह ना लोइनमक कान हनबिगनी कोई खुदिमक अमल की पंगल अल्लाह ताला ना पी नबी को ओइसनु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।